budete mislili da je prezentacija samo pisanje govora, na pogrešnom ste putu. Pre govora treba da odradite nekoliko stvari koje će vam pomoći da vaša prezentacija i govor budu stvarno uspešni. Prvo treba da odredite ko je vaša publika, koje očekivanja ona ima od vaše prezentacije. Analizom publike dobit ćete detaljne informacije o svojim slušaocima koje će vam pomoći da svoj govor prilagodite tako da publika može dobro da ga razume i prihvati. Verovatno i u svakodnevnom govoru prilagođavate istu poruku različitim osobama. O jednom događaju različito govorite, na primjer, svojim roditeljima, različito prijateljima, različito partneru. Govorite im ono što bi njima bilo važno. To ne znači da treba da govorite neistinu, već da svoju poruku prilagodite godinama, stavovima i uverenjima osobe kojoj se obraćate. Kako odrediti ko je vaša publika? Kada određujete ciljnu grupu kojoj se obraćate, određujete šta je zajedničko članovima te grupe, koje vrednosti oni dele. Postoji mnogo elemenata za analizu publike, kao što su demografska analiza, zatim poznavanje teme, zatim potrebe i interesi te grupe, kao i stavovi, verovanja i vrednosti. Demografska analiza uključuje starost, pol, kulturu, etničku pripadnost, rasu, religiju i nivo obrazovanja. Zatim treba analizirati misli, verovanja i znanje o temi o kojoj treba da govorite. Kada izaberete temu, važno je saznati stav vaše publike prema temi, da li ona to podržava ili ne. Verovanja se odnose na vrednosti i stavove koje publika ima o temi. Vrednosti su uverenja i to je ono za šta se veruje da je istinito ili lažno. Veoma je važno da pre govora otkrijete koji su stavovi ljudi o vašoj temi, šta publika voli ili ne, koje strahove i strepnje ima u vezi sa temom i koji problem možete rešiti svojim izlaganjem. Važan podatak je nivo znanja publike o temi i koliko informacija u stvari treba da pripremite. Ako znate ove 3 stvari, bit će mnogo lakše da svoju publiku uverite u ono što govorite. Znanje o potrebama, zabrinutostima i težnjama publike važno vam je za privlačenje pažnje u stvari na početku prezentacije, kako bi publika bila zainteresovana da vas sluša. Treba takođe saznati koje barijere sprečavaju članove publike da usvoje željenu promenu ponašanja. Daću vam jedan primer. Istraživanja pokazuju da 70% ljudi ima strah od javnog nastupa. Ja ću započeti svoje izlaganje time kako ukloniti strahove i započeti sa usavršavanjem ove veštine, jer mislim da je ova veština važna za uspeh u poslu i životu. Za ovu vrstu analize preporučuje se upitnik kojim ćete izvršiti precizniju analizu publike. Pre prezentacije treba da uradite i analizu prostora, odnosno da proverite tehniku, ozvučenje, raspored mesta, veličinu publike, veličinu sale. Ovo je važno da biste se pripremili za govor i ostvarili dobru komunikaciju sa publikom u toku prezentacije. Ako je, na primjer, slabije osvetljenje, teže ćete pratiti reakcije publike. Ako se prvi put srećete sa nekom tehnikom, mikrofonom, na primjer, može vam ometati pažnju pri govoru. Upoznajte prostor na kome stojite za vreme govora. Pitanja na koja treba da imate odgovor su koliko će biti ljudi u publici, kakav je raspored sedenja, kakvo je osvetljenje, da li će biti podijum ili ne, kakvo je ozvučenje, kakav je mikrofon, da li imate svu potrebnu tehniku za prezentaciju. Vreme prezentacije je takođe veoma važna stavka u pripremi. Odredite koliko će trajati vaša prezentacija.
Dugi govori mogu biti dosadni i mogu smanjiti pažnju publike. Optimalno vreme govora je oko 20 minuta. Ukoliko je duža prezentacija, kombinovat ćete govor sa vežbama i pitanjima. Imajte u vidu da uvodni deo govora i zaključak treba da čine oko 1/5 cele prezentacije, a ostatak je glavni deo govora u kome iznosite dokaze. Treba takođe da odredite kojim jezikom ćete se obraćati publici, stručnim ili jednostavnim. Uspešne prezentacije su razumljive, bez žargona, slengova, složenosti i zabuna. Iako postoji mnogo načina da prezentaciju učinite jasnom i razumljivom. Ukoliko vaša prezentacija nema za cilj informisanje o stručnim temama, moja preporuka je da koristite jednostavan jezik koji koristite u svakodnevnom govoru, koji publika može dobro da razume.